Okay, mesanga chekis wooding. Ikalangan kiyang kot po songkoros me cheken lel common. Anani inenda. So mamau, men mau. Okay. All right. Labalabong kot. Kot himemau. Ansou koros himemau. Yukos ko sa yanan. Ni ay chapel me. Utungan chapel. Chapchan no mayo. Chapchan no mayo ni ay purtao. Na panay godo nan stosa. Na car dealer. Godo ren. Isingokan me. O bilal na telephone. Okay, may ko sayang kapan na telephone of problems sa damo. Telephone making you use magtela life ko godo yon. At saka kon. Blank. So use telephone mas to work. Nan warangan ka skulo. Apple. O taja kick out. So magtel use neng gwini and so what. Pilala iban chaptao. I prayer partner kastumia. Okay, so check out lang lacha. Omia personally attack. Attackin ng South. Pagida kailong kita me. Check out in wiawi. Okay, अब चाइबान विया संपे केला चाइबान उदी चाइबान असम में we are on Koht side चाइबान में कायरोर लांग कुपरंग Koht कायते किंसन इन चाइल ते तामक चाइल तामे चाइल सोचा चाइल excuse ला मैं planet पे लमतार में बानी दावें खाओनो कापल बांगो दो कासंगोसंग बांगो दो वुडंगन ट्रेपल बांगो दो यामोमन कमुयोंगोय आकिन सापें. So, iminda kiyang wini. Milama play, okay, word, okay, praise and Aramas anana ka dedian chapel may lose you. You lose man. Okay, so ibang branch up. Ibang branch up. Lesson and rana jinanang ka sampal. Pwede makomoy Soahng, komoy kahrehda. Kupwuren, komoy wiala song kapakapaman. Kaisihsol wiya tipson kakela kapakap, okay? Kamelele me Ansou na mancha kediropw chayo lelan son live at bogida kan chailan wrong korong po pengkau no masani nan osaya na Aramas ka meme kila. Praise God for the amazing lighting na amo. Anyway, so mamia sabal mo prayer request. Text lang nun na telefono, Jacque Lebaivalu, sin telefon problema, Kahnimw check request kan, where ni ay bang share, okay? So, taulalale, tami ko sayaw Kaisihsol. Kaisihsol, Soahng isumi bang ko sayaw me pit Kaisihsol wo chay bang kisan tami child, ana pa child, bok child men mayrang kila. Or Dahme kecil Aramas Dahme child can kayoan sak mongan man so a sojuk. Okay, so Kaisihsol ama telephone mapil wialarai me got me mon Koht I bigat Kaisihsol in telephone. Okay, ma matong me ka monokila mongot ka so tamis ko sayam mapit monga. Okay, mapit monga tuwa Kaisihsol in paliwar. So nampaew, Kaisihsol na kumpul paliwar na Aramas amanan kak inandalangaw no. Mo inimasan me kiskaranian mo. Proper place, pula child position, a position a child more, a pula child more and to katalangaw no. So nampaew. Nang Korint tuaw riyasa kisuwa polo ka saya ikung kaloke paliwereiet irati pain ngoy poi iperkita ita patako ang Aramas chojo iral maurlang ay laktakla. Okay, so ya karapananching yata wasa ime kachin mangi karapananching yata. May pangkawewe tuwe ngoy patako ang Aramas inangiyaw yakan kana. So tuwe nisansa Aramas rong ay patangkan nirir ngayo kano wewe kiyay luwatakan. So ime ko saya wasa ikung kaloke paliwereiet ikung Kaisihsol. Okay, ikung kaloke wutukeo. Pwede pata ko ng Aramas, pwede mamor ko utuk ko pa alayang alaktakla. Okay, laktak sang kamor. Arya, pinantani yaliwasa me lelak child kick out nan na telefono. Nantani yalew, isak riyaw lele isak suluwo. Daniel
tua cha isin mana kap kismo wasikla papelon puen and papa nan marki. Ahpw gi aklang mongo kan oklang way me mi milalen way liki kaitek Israel poson kotraman e kanga le kan rai mongo kan pue e pergi e kanga ta monga me kasarawiang Koht lika makan. So kasaya me o peni asame dagot Kaisihsol. So kasaya me ibang chukang mongo ischupang kang utuk ibang kang atra wan tru ko nimpil. Rana isak Israel kopana Israel son papa kan imakayo marain. Pokita Kaisihsol kin karyang kecil malia loa inandalang kauno paliwaroa inandalang kauno. Okay, so number yaw Kaisihsol kin alayang atrail pwuhk Sarawi. Kaisihsol kin alayang kecil atrail pwuhk Sarawi. Chay bang udia nan matupayo Jesus Kaisihsol. Okay, Jesus Kaisihsol ran paisak pong paisak Pwuhk Sarawi katete tame paksilu chapel koto song. Chapel koto song so tame Jesus pwuhk nan song siluwa ye inanganutuk narok opon maso. Okay? Tuwatra mokan koros utuk Aramas. Inanganutuk bon maso puentama makamugot lus. Kita ba men luski aban men kasaleta me emanamante ekakong. So pengkau na masani kedeka songa Koht. Okay? So kau no ndayan Satan Koht. Agoti. So songa utuk narok bon maso ma kecil pepe yang lale ayai Kaisihsol makcela nane. Okay, number selu Kaisihsol kinki yang Aramas marain. Ni tuan Jesus wialau ni pongo wasaran pilata sapol mawarangko. Aramas man kin men rapako ko Koht akin men pergi itu ada sapung akan katorela ranen rabaki kauno tan coba kediropw kumonga coba kediropw ki koseli matong apa kas coba kediropw ki dodok kila ran tapa okay ran silu ran isu ran isakte ran silisak okay Kaisihsol iya trao kauno so Kaisihsol dame akan wiawi Aramas akan kiyang rail marain marapan rapaki pasapangan Koht nan dame ana wia Kaisihsol ana wiawi. Okay? Nampapayo kauno wiawi Aramas Kaisihsol menka kairata ak chikchik. Cebangla na malikaga silisak lemau isak silu. Ipuriang nanay lukaw ni sensuet o pain kaloke kiniya Kaisihsol. Okay? Med na market debit mawiyata murina karta dua Jacque patsiba anaman ol tororapo da mauki o wentiang o wiata seri liseyanta mo kom na kwadak storyan liseyanta wiata plan and murder an liapo do ko labe mamun mela. Okay, so wala liyo patsiba irapopodla seryo iputi apo mela. Okay, tuwaje mela so dame King David na market David kuskusaya wasaw again puriya nana sackcloth nana lugaw ni sensuet o kaloke ke paliwar Kaisihsol. Okay? Ansou me bang kinchogala che wiadar sabung o utugo mo mwenge lail solarmen to jang nganang katiwo pilalaut nanay morin solang yana Kaisihsol. Okay? So bang wadak nan ibang kiti rambunga Quindi nak taibia dar chaibil kelang nan pecha mur esra walur yesak eulel yesak silu esra Kaisihsol King Chesabeth Riau Chronicle Yesak lel payo na market Chesabeth Kaisihsol. Okay, Malkaga silisak lemau na market David Kaisihsol Daniel tuaw silu niya Kaisihsol pakmang tipen men Israel Daniel Kaisihsol. Okay, so may bangko saya Kaisihsol kay Aramas tayo men na Pwuhk Sarawi as chokap. Okay, Jesus na Luke payo ebil ko saya. Okay, Matthew, Mark, Luke, John ako ko saya Jesus sa Kaisihsol. So sangan writer kayo ma Matthew, Mark, Luke, John Israel me paman. Okay,
Rosangan katete cha yo me Jesus Kaisihsol ball now we are yesa kisu duao ball Kaisihsol. Okay, so Kaisihsol ko sambal tame Kaisihsol we are yang kachai humble ourselves before God kareta chai lak chikla mongkot pachai solar akamai de chai solar inangan uduk we ka kaun pangka kola raneu may sak pagay Kaisihsol kamka songata ranslu te songata raneu wa kan chow putu chai kan chap chow dan san palor chai ka kan san chai kan mentungol. Okay, manta sango ma iso break manta sango ikola la Kaisihsol ikak pwede kasi luwa ma iso break ngay kola la Kaisihsol marmararala so kampang puriya mo kayo rano makin kayo challenge pwede palor chai ka san manta sango amawar pangkas chumonga lelran silu so chumonga amawar. Okay, kola lelran isu so chumonga palilau dinam ko kola yam kinsola kon men sak. Okay, so kayo rano kin challenging apan sa makampam pwede kayo ran karyan ran kamen kulo lang kami cha Kaisihsol or kasane di bang kola ran isu Kaisihsol. Okay, agay kumal nan kono pata kinlam takin merla ngayon south kuniti dango kadi cha Kaisihsol wiyayang megot kapakapen. Okay, iuya kapakap chor ischukulang power yanana Kaisihsol. Asa kam Kaisihsol mwenge nor ak chikla mong Koht kapakapen inen powerful ngayon south so abanchang. Okay, so number 5 Kaisihsol kin kamatangala makitin kaloke nan samba karasaba memang pangkuwi kaloke wasakis anana kapakapo kiyang Kaisihsol lale. Okay, but Kaisihsol kin richungong akin kito manaman na chay kapakapakan akin kito angin sapul machay papakaw no kang. Okay, so chay pangkuwi tuwe cha Kaisihsol lao kapakapala kuwi kauno yadaral pwede kita wrong sacrifice wrong mayrang so cha mimi cha nemoni mayrang mimi ni Kaisihsol. Okay, so Ahpw kriyaw isak payo ab sambaban dragila marain lingalingan kauno rasang mataw o akin dragila pil. Okay, as the water covered the sea so tuan pil oh yeah tuan mataw akin dragila pil rasang marain ng kota akin kowe so magchayban ngongki pompeyan and maurla kapag chest chicha chay pantan melelin ngongki chala na kilong Kaisihsol. Okay, nana chay kapag kan chay pang ngongki coronavirus an uti po kawalar maur na ipenene ya kapag so cha escho pasapang nito na ngongkilar nana kiyang Kaisihsol po kita niyan sa magchayl kin kiyong Kaisihsol nana chay kapag kan kamatangala pasapang patama kang kapanta pasapang paliya patay long and south apan sa machay Kaisihsol aking kamatangala. Okay, bantuwa dyan ang tani yala sa may uya kapakap kauno chulangan sa may koto sa watong pasapangin ang tani yala kapakabonta niran magkakapakapo dyan kauno rongerom kapakap niyawo wati to pasapangin kapakapo epilpeyang ngayon sautin nan wawakan. Okay, po ima kapantela so tani yala na Kaisihsol ran riyay sa kewa pasapangap loloto. Tuwa cha kami yung ay ano sa tayo man chichiyang kitami apapantki kak pantpag ngayon south wiya para seli achay kapakapakang kareta makamngang kilar me ako tra pantin ko wait Kaisihsol. Okay, Kaisihsol maduwa cha Likisang mo number 1 Kaisihsol kin wiyata Aramas kahrehda makamu leader man kamu Kaisihsol kampang kahrehda sang men pogida maraino pangkodo udengan tebel pan meredi samakin atang kamu ikan po yang kawela yang kederap tuaja magdinutukan Aramas ngayon pang meredi pop sang kecailan sama cai pangkin tergi Kaisihsol o kapakap. Last number isu Kaisihsol akin kiyang kecail pwede. Okay, pwede so palilaw tami igos ko saya akti o pwede akti lang mo nom telefonet. Okay, so
nan matu isa kisuri isa kewa absangan ngen southward sojakin so tamekin ya yang jalan terak jalan poita jalan absangan ngen south mesojakin pakosang met po Kaisihsol kediropw kapakap nan Madui isa kisuri isa kewa tama wiawi warang ko sangan kau sasangen south pon seriman kakauso lok Jesus ko do katodra command indala jang bulake Arab wailau itakren Jesus main tama suya kapakapo Eso juga koki yesa ngai me Jesus masani wasa sangan ngen sautro kakacha ko yesa ni Kaisihsol kapakap okay kasi ya ranche na nai ka school kan me ngen sautro so tra sindiman osin witches mo kan magayo sin level jige mia take kai okay mia take kai kareta makom kela na sabul morin saulang taken Satan kela lo mabana tak kai dek sindiman So ime ko sa yama at chay maurin sa ulang luwet arya chay bilban sa jagak kausa wisang ngen saud nituan ako sa yawasa. Okay, so niya chay bang gumatwada Pwuhk Sarawi chay bang kameleleyang kichay me miya ngen saud miya manamanen Koht kay tek story chay magchaykin wata-watak. I kasampal bapo kauno kasale yang kicailer tangokan magchalana na mangi ng Pwuhk Sarawi arniyan sa machay bangkin kapite alasang udadra kaakan posono wiya chay bangki lang okay ban egis testimony ki mapwe karayang masan koros may share miya testimony lala miya katete lala Kaisihsol lang sa miya leta Christ So jam memang petakian ya. So jika kilang la onga ya sama. Ngen Sarawi memang petakian ya. Ansou Ahpw cuy weki. Yap cale ta Christ wikeo. Kui. Yale ta Christ wikeo. Ai imur saire rancho ni ai kosa yo Ahpw cuka nagela. Yale ta Christ wikeo. Ansa mi yale ta Christ miya somao kungko wagi. Setan mekido ngai bungkiyang ansa mit kair tapon pe okay so mawat baba be nona berosa mai ban chumong ai ban lebomas kolan tutu ni simple lab kis lebomas okay kolan Sarawi lebomas nang Catholic sa baktapa kolan mo school lebomas okay mai ban sa chumong iban lebomas te ban mantrang sang riyawa bang yaw ban lebomas te ban mantrang Ansou miyale ta Christ we kill in tayang Koht main Koht is chaba monga ran Sarawi pui bang kilang nakam ka kamau ya lai sumawa amo so ta dawlul wata kata wasagis mo ko sa Kaisihsol so ta dawlul meman tang ya Kaisihsol lepen Koht re Ansou ka ikaka sa mangen Saraw mo kay dek ngoy mo okay so is chumonga san ran Sarawi Ije inimbil, abis cuma nibon, cuma nenran. Pwuhk kauna irong me, imen kadete ma, miya manaman ngoto ma Koht ya se sapang, Likisang ya imen monga, is cuma monga. Wigon nakla ngai break ran Sarawi, is mo kupur max sasabi dia momen ay bangko say mawap, is mantrang, is libomas. Okay? Ngoy sa sang mo kodo sumaro sola pileo mimre. Tuja ipewedio lelotong yamo. Karetay kamele le dami kos kosoya. Okay, so cha paro puyang kodong ka school ki puisa ikon. Ikon manaman pan Kaisihsol. Ni soja me patakya ya itaja wiya. Ari sibil wata kata itaja wiya. So jama ka skuli kiniya itacho wiya do jama mata wo ko dab ansa wo ji yasa mengen Saraw makitong ya yan wiya Pwuhk irong alaro irong me isuma o igeng ka dan ki ay kowa okay ako malakan me katrin somao
Ko saya mai go wa mi acha nang kurupet me somao. Me dua ja ko saya sampar chojo mi go waki. Ar kompang sejaman go waki. Kompang kapakap cows. Pulaga la ni marang kaun cheeses. Ama mi selitra. Kom Kaisihsol. Okay, Aramas kin masak Kaisihsol. Kompang masak makom sa eksong pakeo. Ap manamano mimi ng Kaisihsol. Manamanen kapakapen mimi ng Kaisihsol. Okay? Eu ay testimony mepit healing ng Kaisihsol aman na inis ka Ego waki sumaw epilepsy sumaw makin rarar. Ari sangat niya seri. Ay panay ka kung wichi seli takiyang sipun na nawa pa pwede ate sola kon wasa rarar tao ngalistik linawa pa songka. Sabang kung konta wasa chol selier kilia pa puy merakan pa sabang iyan mo. Ahpw rano iuya Kaisihsol sotra masa iuya pena iuya kapakap. Ari ikola pul nan college pwe kotar elementary yo pil college sumawa o watra. Ngay kola po katay mo skulo. Itindray pa sa matematakan siya sumawa lela sa mimi ponalo. So alap pa ya tribe, alap pa ya ni marang kaun cheeses. Pulake kakao sa ngenen sumawa. Kitlel ni mo maturitier. Salakan mo sa ngay sa malasang. Iko anda wasa kulong alawan din ni mo. So ano karayang awade pilawa. Apniya porta esto puran sumawa lel ranwat. Okay? Ongi mo nasa sa may Kaisihsol, ngayon sa otro ka kon may Kaisihsol. So manifest mwakitita inanati ay kapakap palian. So imen kakela kay kichayel. Masa ng coach mamor, magchay pang watak chak chay lalasang, apan miya sablo machay ka dede. Wachay po sa napang kinlautla. Wachay pilkin kaparin kita maurin saulang. Tamak chay kin boring kiki maurin saulang, pachay chukin tiyara chay pasabangkan. Apan sa machay chapter kilang wakilakan makauno wadana na chay mauro sapangkan o kayurtakan, cha ayaw. Okay, chay chumen lituwi deep, chay chumen lituwi makadin chapel. Madui ititang kin kichay sumaw. Okay? Panay na yung ma sumaw chor ragowa kita ragalap mela pulapulcha mela. Ariyak chay panana ni mwenge. Makarya mi misalin ang panay na. Okay? Eu lesson ni pan wiawi karya. Pwede tirin kichay machay sa cha magchay soy karya ayakan pass down akan kokoway nanti akan. Koros mapuson la cheeses anana palian, anana kaudi. Okay, tu aja ngoyan sa may alita Christ ya sa me. Eu korya may kakirong alaklana na ipanay popot mo ipasang. Pwede ay baba kalap mo ipasang. Ay baba kalap ko mo ipasang kasi siya palian ay nono. Ay baba o nono mo ipasang. So anso may lelia in the so. Okay, so ngoy ay pot kin lelang sang kasong koros me sepil ko nang mo ipasang. Because anadir me so puinta sangre kola ikauti korya. Okay, so imo man kamuyong ay traban sa tra nen lao mo itang chapelen chang po child. Puta na Koht loose, ko so tra loose. Beta na so cha chay po sa ime Jesus masaniki. Ya may poson. Akong ngongkilar ya may poson. Ngong kilataw lul, ya child poson. Okay, po poson kay dek watakata wat ligi. Kamelele tawiya. The kamelele tawaledi. Makaratan sa met chay uya kapakap. Kano man sa niyar me kay dek song ko sa ingilamaw kan maban sa bengi. Apo ban sa bengi mamia a chay poson. Okay, ban sa bengi ma duwe tame yunali ne ugi ang kay duwen lime. War mawi men trako ko sang sampari sa kriyaw. Liyo peng ko sa neti, ibang ko la rin Jesus, ibang doke, ibang maula. Okay? Ari, pwede ya, posono alayan en wiya tame wiya. Nirer, namangan ngin kauno wrong. Kauno y wrong. Kauno kon. Simi men luke yang child. Child men asala kauno. Child men en sipala memorize Koht. Chairman sibala pwil Koht nang singkokon kasane di may momong Kohtan maso Koht loud sang
Koht Likisang wana chay wiawi ki. Ap chay kak wiawi ki ma chay bampona sangen Sarawi. Okay? So iban utir wasa koros me somau igen kaide gistugan men kapakap kung kumail. Ngoy karapanay atay we a Bible study. Iman we at discipleship. Ima kauno karang child. Mail kowe o we at chombatak. Chombatak tuetra kom we alar aman waraking kauno. So sangan experience sangan wewa koros kom kak pasa ngaman. Okay, karetaman kininta tongnya. Melawak ma kapakap kenia mama ay kinta pulpa man ko kaos ngen saut pagita ikin men kamu yan experience kamu yan Aramas chomakit ak chayo panak chaka baka pwemia kapakap naman ma kam wewe ke manaman ng kotro masaniyar manaman koros miyer re kareta kowe yo enta tong ke chailer masaniyan ke chailer nilen me kiyang ke chailer manaman ko chailen tatongi Bible masaninan mak chay watager. Isa kuno chay bang pulpa chay pon so maurapan maula. Okay, dama chay swat kiguyak chay san. Chay sukum practice. Poson wat ku practice. Poson wat ku kosayang wiwiyalale. May kapakap pagewas chomala kiyang bak limaw. Okay? Masani lechelet aban rejida. So ilechang pagewas ak rejida lechelet puenta aban rejida. Okay, rapaki, pake was like tiar, rapaki. Okay, Mia okay, trial nan Roma magpilgin. Ponopon kuma melel tamechak and dintaka melel teso. Come sa jana ka melel song oros main dinda. Up kampan rapaki nan masanang kodro ma melel. O kampan penita krenkauno, pokauno kak masan. Okay? Kauno kak masan. Ria isongo. Aramas kin men rapake kauno. Kaya din chay bang pungkila me koros. Me sambata ko din tapo. Okay sambata. Okay sambata ang karakos ko sa tamang ilamao. Te dame ramatawa tep repen weweki. Okay makarita mo siya. Mabansa siya liki kuchailen. Chaiban men kotan real. And inanan parang kachail ni melel. Kotinan yeyas. Koht men chailan koni, koht men chailan mia pena chail katete. Aramas men mia pena katete suka kesela kauno. Suka kesela. Ikarapan warangko arail unstoppable. Okay rail re lopuala mga udi. Okay rail re lopasang. Yamaman kamasabuego kansensuat masana rail mel kamalako resto care. Pogida lala rail rasa is Jesus. Or socha megot kakauli ligita aral poson kauno. Kareda ikakela kay child, yeramen child, sangin sa ulang merong-rong at chayban men experience, chayban men mia penay kaudial, aba mia penay yang sa makauno real. Iwad kata o ibiludial. Okay, pan rasang Paul Ponalo, kukulang kemela sa ulang Jesus parang ni marayno koyang ipopiti. Okay? Because saya is come with Lord, ngoy Jesus. Okay, so chayban men kauno en po ekak emasaniyar kapan rabagi kapan tiar. Okay, so iban uti wasa we men kakela kayang kecil. Yasa me kay chongkola chay duya kapakap ki sapul mamail so mga kan estromakit kiyang Kaisihsol lale. Kiyang Kaisihsol lale. Chay kan me duya kapakap ki corona pues ya kawalar maur kiyang Kaisihsol lale. Okay, so asa child chapter kapakapa is chuka ko sa ya Kaisihsol po kita isay ka school ki. Ang sawat niya child ka school ki year net chay bang kapachayang Kaisihsol na chay kapakapakan ay testimony ay papakala po. Okay, kamelele menono yang mi pong college ay papakala po pil sumaw. Ay sangin sumaw me ko nanger mela. Bo kita paliwar mor pesang erap nong yung okay lain. So, eurano nonon taipan tachana no wiya pues ipil pakelar papa logolok me mi milale o papa manet mesal watran so me so malara we pe kono same palwara ola pil mia po we ape marmas kin kolan visit kolan mamaiti rakilang me ekononger naknakti ari ngoin ta no okay chabang Kaisihsol jar pakren kauno angkat kilasang. So in the Chapang Kaisihsol, kabang kau na patam naur papan lel ran sarau ko to am taban pan mela.
So kit Kaisihsol la wikeo ni pongan ni soranan ran Sarawio ipertai bangkolan tutu moiklok lemau sama pangkenalula neksin patampin lap ipitoy la iklang Pwuhk chanchal mana tei seli ligni mo nan rodro tama ko tong yang en sautra ba market ngen saut mo yokolokolangan wiya lokolok warayo so ran pasang cha anono apa ba omela Sangmurin mo ko to nono pilkamelele manaman ng Kaisihsol. Okay, so kaite sagamela pwe sa murder se sawasa pwe kinanlang ako nang sa malarin sa namaw. Amamor nan paliwaraw amom suwetlar po miatar po we esar suwetlar so ana na kamaldi. Okay, so Kaisihsol what kanana Koht and come through nanam situation nanam irairen mauren. Ibanu dia wasa okcheban dolan nan low. O maing siwa Koht kaun labalap. Sebajo do remi ni maran kaun Jesus. Sekalangan kiyang kamu sabul mamu limpak. Kamu Koht aman mesoja gengkachin bukila. Kamu kachin tutuwe ja hayo ranwat lakapil bangko kolata. Seperti sang kamu yo Lord. Sepungki yang kamu kamu Koht and kapakap nalang o samba o pan samba. Kamu kachin kapungki kata aman kit nituan kamu. Yeyi ko kupuramo sang kakprodong kamu yo Lord. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. We decree and declare the purpose and the will of the Father to be done ni marang kaun Jesus. Kupurang Koht and paita. Kupurang Koht kupurang Koht wiawi pon sambawat. Kupurang Koht wiawi nanat maur. Sa paliandaw ka udu dengan trepelakan. Masan somaw, masan deep, masan nanak, masan kamal, masan sakaula. Songkan makin we are lutuin paliwarat. O ni marang kaun Jesus. Ipakiyang ka mga Sarawi. Ni at ronger ka school and Kaisihsol. Kichakan me saik song sen mensong. Kichakan me pila sayar ka maupa sen pil nanchiyang. Taula o God, ninduan at wewegi o Lord, Ansou koros o ran koros sananay kami aray nat mamor sa sutrakag rely on at experience and ran ko. Main Koht kam kunggating kapui sabul mamulimpak kupromi yang kid ran koros. Sekalangan kiyang kamu marainin ranwad, sekalangan kiyang kamu maur koros makoto pong college. Kam gating korkorong iya miya somaw remi, toka wasame somawan. Okay? Tawaga wa sa somawan chabang kapakap condemn somawan ni marang kaun Jesus. Somaw ipalianok ni marang kaun Jesus. Somawan mang matak way kasang mang matakan. Somawan nan tree way kasang matakan nan tree. Somawan suke way kasang suke nan paliwaraman. So mawin ne so bilipil organs in nang kapeta man ni condemn it ni marang kaun Jesus. Blood of Jesus is against you. So mawin ngan sao pelianok ikaw suka sa nang paluwarat. So pwungohng manaman ang toke. Pwungohng manaman ang toke. Blood of Jesus is against you. Masku ni condemn paran masakan open. And open ni marang kaun Jesus. Salang upon and open ni marang kaun Jesus. Kango diyak labalab. Inangan utuk mawiyak kakaun ni pelianok. So pwungohng manaman. And ititang maurwan ni marang kaun Jesus. May siwa Koht kalangan kiyang kamoy. Sabul mamu limpa ko Koht. Pon sabul mamu yaramasakan korusya. Mawiyak kapakapan sa ukiseto Lord. Ngayon Sarawit tiyata po rain. May siwa Koht palang awaysang. Isiko waysang. Masan rotorot. Isiko waysang masan pon maso. Isiko waysang influence ngen South. Nganan Korea. Magin wiyakoko donam teikan sa paliandaw kaudi. Kalangan kiyang kamu yo Lord kabayan Koht. Pon sabol mo Aramas koros. Metauta pong college o ala arail healing ang saukisit. Kalangan ng kamu kaun Jesus. Kalangan ng kamu siwa Koht. O main kaun Jesus sa kapakap kiyang kamu at paninikan. At paninikan memiminan tib. At paninikan mepaponsya sa sabol mo kalangan. At paninikan mesopesang kamu yer. Ni maran kaun Jesus sa kosailang ngenakan. Ngenakan makakaun rail. Ngenakan mepichi rail. Sa release fire of God. Siniya yang Koht and isiko waysang magdin ngan saudakan nganan prap nganan kemela nganan kasalial kan mesoja sang remi song koros mengen saud song koros me atakan ngan saud we crush it sa palianta wusasang waikasang
Sewese, oh Lord, nanaral more. Kapakap kiyang komo yo kotran men inangi ko dong komo yo God. Minds yo akot karusia me backslide. Karusia magangkilkilam tiyang ral nganan pichi palianu kata. Ikaw sugowe. Merabanan ki prodigal son so God. Nituram kachin masani. Me prodigal son aso mata water uta. Opera la ren samao. Kapakap kiyang komo yo Lord kampangatin sire. Karos manana uta. Opera don komren uta Ansou command nan nganaral. Ilukwarin nan nganaral and uta. Opko don komo yo God. Mein count Jesus kalangan and komi. Kalangan kiyang komo sabol mamulimba kalaudehla o God hat poson. Karusia o God magan mepil Kahnimw Sarawio. Patinan sabol mamumasa nelela Ansou on metro God. Mukom kajang wiwi song laudel na morin sabol mamu Aramas. Karusia me ban sapang. Karusia me ban kosaya yet ngoy mang. Ta dongen ya kampangatin ta dongi loud sang o God. Loud sang me sawiayer. Loud sang me sawasayer. Kapakap kiyang kamu revival o God. Ang kajang moradi pon momotso kang Karusia. Momotso pompe yo God. Mein count Jesus ma correspond sa bal. Correspond kilang ko dial. Correspond change by the power of your spirit o Lord. Correspond papa komunan kisakis makom kajang kiyang ral. Kisakisen healing. Kisakisen Koht, kisakisen kaskul, kisakisen wamparon, Saman kisakis kan makom kachin kamret door pon sampawa to Lord nan morin sabul mamu Aramas pusen kak papa komuni tipak Mrs. Sabantu eja Paul Mrs. Kasakasoi but your kingdom is about demonstration of your power. Oh my count Jesus kalangan and komi kalangan kiyang kamu power me available in Chang Christ me available me mangai de emia o ko ta kapulipuler o kom sai kopresang o ko kom kachin gat kiyang git tipsawan ta dog o ko my count Jesus kapakap kiyang kami main Koht kami yang kacing kalaudehla at wiawi kalaudehla chinangi kalaudehla at menrong kalaudehla at available o God kapakap kiyang kami harvesters o Lord iral chonta dongkan raise up nan wempembe me pula God main count Jesus me ma o God serikan o Lord raise up aramasakan me pil pepensa sai kami aramasakan masa meredipan rengkak kalula waliakap sobe sante parekan look yang kami akom kachin tatongi yo Lord main koji kapakap kiyang kami sampowered main count Jesus e pelianda Masam coronavirus me buya pipir selinan wawa pipir seli pon sab pipir selinan morin Aramas ralkan me soma we condemn it makom kachin rirong dom ngilay da gilgilang yan ang klipwet soma wong coronavirus I condemn ikarya yukala ni marang count Jesus so trampungo manaman and tiyata pon morwan I crush you. I set the fire of God. Ikatarawamu seniya isang ren kotan. Isigo isang masansomao. Isigo isang masansomao me mimireman. Ansou said, "Mein Koht kalangan ng kami. Receive it. Makasomao kabanday. I receive my healing. Makasomao kabanday. Yaledi ray maula. Okay, yaledi ray maula. Isolar somao. In Christ kamao yalar." Okay, kabangkin sapang, kabang pungki yang Koht tame uya yang ukan. Yaramenu dacha rongorong. Okay, kabang tamaka nana sang kauno nda yaledi sang komo main Koht. Okay, kabang pungki yang kauno me mengkamau ikomila. Kabang pungki yang kauno me is on your side. Mia palia pachali me ko sa yayar mia palia pachal kung goto po en kawela kamela prapasang ang katarapay kichal. Kamu yung ngoy pan menale sang kauno. Aria kupurke kachkido. Okay, po amu person kompanale sang kauno. Abantu aja liyo me somao ni atoke an Jesus lukawo manamano ko ye sangre. Okay, we sangan kapakap me amu laulawan wana nana kauno wana person kauno ki isang power nan ren kauno. Okay, ki isang power ren kauno. Okay, Alex ikande masan somao. Ikan Tehnpas Sarawio minang paliwaraman. Sampon mangom ko dilelpon ne ikan Tehnpas Sarawio. Sauma matawa makakuwaki pelianta o ikaudi ang sawad. Makasabang prongkon, kasabang prong experience, awaway ko to na namnor. Kabandadra lady, kabandadra I receive it. Okay, ya lady, my God, ya lady ay maula. Kabang pungki yang God, makaya lady ram maula. Akaban kadede maban sa jabrodo. Tuja yuya yang child testimony ay kapakap ki na iniso. Okay, so mau epilepsy
sampar sani achiki kokota Ahpw kauno deliver so la prong ya lelmet. Okay, so yi mo na chai banana chai shika ko do mongo ta pepe kasal chai bang ko do mongo chai banasa me manaman Sarawi kakong me koros mo Pwuhk Sarawi ka dete yang chai. Okay, chai kapakap ko wen bombe o mang siyo ako sa watong kami wen bombe sa watong kami non government sa watong kami president sa watong kami o governor chon cabinet kan o court kamu kacan mangi rail pon o lakan liya kan chon tadakan wen pon pe kapakap kiyang kamu yo court wen pon pe nan langan richita kamu yang kacan magan teparal kan o court sangan corruption sangan marsuat sangan pichi o court sojakit megot example katika deg debila chachaman apse ko porapor ke me we yo me sojaken ligi kamu we yo me soja monakin kamu tamakan wiawi utangan trapel kin tadak. So kapakap kiyang kamu nan momotso, nan triak, nan panenay kan o Lord, nan simpanenay tikitin kan o God. Mein count Jesus, nan wasan kosa nakan. Mein God, nan kosan, nan kosa pakan o God. Mein count Jesus ikilang revival. Irong story in revival, mutuan am katin. Tiatanan wekan maramasakan partiyo kapakap. Mein count Jesus is like wrong history me pit ponpe. Ay kapakap kiyang kamu yo Lord, kamu yang katin chamanat way kamu yang katin taman way what kamu makatin kapakata kamu makatin audela kamu makatin kamu reyang aramas lole so ikapakap kiyang kamu main Koht korus yang kadede memia kauno korus yang kadede memia kauno so dalan changala orokla o mela so say kamu nang corner korus ya banasa raban wrong maranane sabal ranane so peyang kamu oh main count Jesus oh when nan lang mia ikapakap kiyang kamu yo Koht kamu yang katin isigo we patangkan melana momotso mepil soja gen utapon sabul momasan penat kosamtikan penat men kamai jarmasakan iraiso wesan nan paliwar to Lord pen kamu katin masani masaban karya ngaman mejugujuga japan kolananel poegiat patak tat wiwiya soje char saban rasan chakai prabron tapon waret lagtag lanang kapin mataw may siyo ako di pagrem kamu yang katin kamarewe nganen fear of God nganan lamang ka Koht pues ang kakapaba ko mo ni Sarawi baba ko mo ni wow baba ko mo ni kanay na yo God sangkak mo naging ko mo ni sansad na rero Lord o may siyo ako di kapakap kiyang ko mo more revival kamo yang kachong water po not way yo God membampikan mapilmimi sa liligi main Koht sa tutraw ya kapakap pwede Aramas masapwek iwiya kapakap pwede yasa masambawat panim sakla nituwan sabul mo masa na masani akit metodra sa John patal Lord sagakilang Aramas chodro ni duwen sabol mo masan ka dedeyer abantu wecha nan may noa Aramas perperen kakala ku ya popot mal pepensa sa kuprami kampang katsto ime wiawi nan may wecho Lord sa pagmangki yang kamu tipan nai charamasakan tipan at panenekan tipan at tonway kan o God sa pagmangki yang kamu yo sa liki kamu kacingka kuya megot kamu kotin kalangan kamu kotin kalangan main Koht kamu kacing kasalayang kit kalangan pak chojo meses cho warong kamu kacing kasalayang kito Lord ibaki yang kamu Lord kamu yang kacing kito kalangan main count Jesus kamu kacing ye lolo nan so na isa kisu kamu kacing ye lolo kisen ka keopana karusia magin yang kamu karusia magil gelem rail saulan sangka keopana kiwai sanganan liya kontrolor kiwai sanganan parent kiwai sanganan momotso nganan religion spirit I condemn it ni marangkaun Jesus. Kamu kacing kacki dong nganawi Sarawi. Engkau kalaudehla nan mongyong karusia o Lord. Main Koht pues engkau kilam Dahme lingan. Us engkau kilam Dahme Aramas. Kalangan kiyang kamu sabul mama limpa ko Lord. Bebolan kauno antiata pon sabul mama Aramas karusia melen mempombe. Iralakan mepilmi miseli mainland oh God. Iralakan man ki somau. I condemn masan somau na paloraikan. Iralakan man ananin sent oh God. Main count Jesus written as alan sent. Alan dog alan sabul mama blessing release it oh God. Niat bagi. Main count Jesus iralakan mepilkin broadcast to debili wrong clip kan oh God. Wasa meremimia minister wrong na naral moro God. Main count Jesus na narapan samba. Wasa makompan tiar mempompelale. Release sabul mama blessing sabul mama kalangan oh God. Merapan lugur yang kamu merapan meni nangi
lukuriang kami. Koros me uya me mair, koros me maskun, koros ya me pepensa, koros ya me sobesang kami. Kapakap kiyang kami ramproto. I command the spirit and prodo. You command nga naral ka ng prodo, oh God. Kalanganan kami, oh God. Kapag marami saraw kalangan. Lord, sa wadong kami ng samba. Sa wadong kami ang tromba ang nor, oh Lord. Sa wadong kami ang panay sa pulmang covering po na nor. Vice President o po na nor. Main Count Jesus, Israel chun tatogin ng White House. Okay, sa pulmang mo okay kay den. Main siyo ako si condemn masan deep, masan marswat corruption, masan pity. Oh God, not one world hoarder. One world, one new religion, oh God. Now someone planning Satanism and take over the world. I push it back. Ikapandela ni marang Count Jesus. You decree and declare the purpose of God. Kuprang Koht panpoita. Kuprang Koht panpoita. Kam kachin pewedi oh Lord. Kam kachin kachto and sama kam kachin maidang and sama kam kachin mangi me sa right timing. Mona mo bang kachto Lord ikapakap kiyang kami revival on job na White House and going on mumutso kang korusya all across America, oh God. Nine Count Jesus, ikalangan kiyang kami Dahme wiawi. Kam kachin maidang blanin chapel wet, oh God, Aramas korusya and perdisang kami yo lukuriang kami. Kalangan kiyang kami yo Lord, revival makampangatong wato. Pon sampawat, oh Lord. Minan America po, North America, South America, oh God, UK, oh Lord, Russia, mein Count Jesus, Germany, oh Lord, mein God, North Korea, South Korea, Asian countries, oh God, Africa, oh Lord, mein Count Jesus, Pacific Islands, oh Lord, so Wadongom, Guam, Palau, Seban, Yap, Bombay, Pwuhk, Marshall, oh Lord, mein Count Jesus, Tonga, Samoa, oh Lord, Tahiti, oh Lord, Hawaii, oh God, kalangan ng Count Jesus, ikapakap kiyang kami revival, visitation in ngayon Sarawian, tiyata po na Aramas, tiyata ng momotso, tiyata ng maur, tiyata ng panay, may siyowa Koht, kam kachin tatog, oh God, niyat watong kami, Vanuatu, Solomon Islands, oh God, New Caledonia, Niue, oh Lord, Fiji, mein Count Jesus, mein siyowa Koht, Australia, New Zealand, mein Koht niyat bil wadager ng Ahpw. As the water covered the sea, so your word, covering the highlands, oh God, covering the highlands. Kapag kiyang ka magkirpati, wake up, the sea level rising, oh God. Mein Count Jesus, mein Koht, siyawa Koht, sangkan koros me paliapat, se push it back ni marang Count Jesus, se reverse it ni marang Count Jesus, se kaprewe sangan go back ang koros me attack, oh Lord, sa pulmamu Aramas, se palian daw sa kaudi, oh Lord. Kalangan kiyang kom kachin masani yang kitnan melka ka duway sa keo koros me bang yakin kom wasan rock, oh God, to turn Lord arrows in enemy bangodo attack in 7 ways raban fall out, oh God. Iwan mo kachin lingaling, iwan mo kachin manaman, iwan mo bang kachin sinsila sabol mo Aramas, oh God. Ikapakap kiyang kami yang kachin raise up sabol mo Aramas wasa koros, oh God. Mein Count Jesus me ngayon south panchang selimal mein God, ikapakap kiyang kami hell and kak empty, heaven and kak full, oh Lord. Mein Count Jesus kalangan kami. Kapag marami saraw kalangan. Kapag kiyang kami sabol mamulimbak. Bebalan kami, oh Lord. Ang kachin ye yang kit, Ansou koros, wasa koros, oh God. Pues ang chama-chaman kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Baptizing kang kit ngayon Sarawi. Okay, kumail sa ikon, baptizing ngayon Sarawi. Okay, kumail sa ikon ngayon Sarawi at tiyata po mail. Ansou ngayon Sarawi pan tiyata po mail, may pan men kapakap. Okay, Ansou mga sarapan tiyata po may pan men limpa ko ang Koht. May pan men sang ang Koht. May pan men kon, may limpa ko ang Koht sa laut sangera, may papa no, may seri. Okay? May pan men anana Koht. Makom say kiyang baptizing ngayon Sarawi kahit ngayon momotso. Okay, miya religion spirit wacha kichay plan ya tar ya pana chay kauta ko ang Koht. Ngayon Sarawi imakin kaskuli king kichay yamaman kauno. Boko mo yung ay sa kauno. Okay? Chanane ipsapal, chanane baptizing ngayon Sarawi, kichay koros anane baptizing ngayon Sarawi. Aramas man misoja baptizing ngayon Sarawi apan mga yung kasela aposon. Po baptizing ngayon Sarawi kinang power at chay kapakap. Aging kito ay aging kito ang icheche, aging kito poson misoja ganudi. Okay? So muna chay pan rachungiti.
Meman menaleta Christ will give sapal, kapreyang kauno atay more. Okay? Metrojokan menaleta Christ, aprogan metamatawa amara backslide. Okay, ramatamatawa ayatu po iwiwiyama. So, aleta Christ which Elelan so what me child we work here me altar yaw, ewalan Satan, ewalan yung kolaren kauno. Alan yung kolaren kauno yanana kapreyang kauno ay more. Ima kapikiyata, ima singaklong lale. Okay? Ima claim me sapul mangoy. Ari Ansou me iputi kitip nganaya choror sangi. Amay bang kapreyang ay more. Ngana bang potlong lale, ngana bang Sewese po yan Ahpw di Ahpw di nangi kan o wengoten siya boy o mimi selipon sampawad ap kubrang goten poy ta o mela kaporaporin morso ko mimere. Okay, okay Aramaskin okay momotso ragam batang me aleta Christ kamawar magabil purala morim so besang kauno kamawar atau menjeng tiar nampukang kamawar as chomelel magcayban luwa yang Christ atay mor kacayla riso besang arya atay uya mau po naban manokela. Okay, magcayban aledar Christ erong mes chumen wuksang in senegan tuwaja isen kiwiwiyatib so sapungala o isen kiwiwiyatib wuk pasang na iban maliki ay aleta Christ arya aban solama kabantib. Okay, so ma komen aleta Christ ab kompil asam Ansou charakan ay karapan achana na aleta Christ ngen Sarawien Sewese Likisang lang magcaybangan saladak mong kauno saladak tuwedra may karap libanet yalada Christ libanet do mebil kela el rey pangototung enta main coach Likisang ya libanet puya sa making consens wadi komo ya sa makaiten ku promo yen libanet apo yalar ana panay mor which elanane cha mere lang kauno amangi tawlul ap niya jayban mensuik tayo mo aban Sewese child ama jayban kankansa na mau ki jay sapungo arya jayban ka dengi. Okay, jayban acknowledge jayban osama miya child suchar or jayban osama kauno dra aban Sewese child kisang. Okay, so look at wayo and the fear of God jaylan lom ki kauno kaiten jaylan lom metosang the lom no wiawi ani man kang kailangan ba jaylan wauniki. Okay, jaylan honor jaylan wauniki armay bil diban iban asama ime akachkito po teikan. Okay, so iban uya chaka baka penaleta Christ valeta Christ ko preyang kambang uya pakeo witang kauno mo mor arya sanche kan mawiyam kapal pweki yam uya dar pilipilin mo itang yam mor aban Sewese yuk sangan pangkalkaleo. Okay, Aramas kintay iban maala iban solama sucha pakeo ngoy chuka kamau yala pin ngoy komu sucha kamau yala pin komu chanane kauno and count kujata about okay check up main count Jesus ibardisang kamu ibunggi ang kamu ngoy Aramas tibanaman sang niya ibuti kahrehda olel clockwood ibunggi ang kamu injang Christ kaleb magakuden teikan ibagi ang kamu yung kachan makong ya kamu kachan wuden teikan Sewese kisang iya iluwachakan kachlong lale kakaon sang metkola wiakiniala sangan Aramas nakam kupurki yen wiala. Amen. O my God Jesus kalanganen kami kalangan kiyang kamo maur korus ya Lord mepilpuligidi
Arail chunga lanso, sapul maray lanso, pusen kaki upana nantay min kapakap, upileo upana sapul mamumasan. Kaway din Kaisihsol. Ikapakap kiyang kamu yung kachang kapayata maur ko Rusya. Kita pereno pepol nan nga narail, perenin pepol na sa mawain Koht wiawi. Ko Rusya maposan kami. Kalangan kiyang kamu peroran nga namu saraw bonat maur. Laukit bilbileo tubana. Kalangan kiyang kamu yung kachang rituritungata alin kapaikan ni songan sota libilibil. Ni balingen, ni dipso, ni kelailin maur ni song koros. Ime kamu kat kito, pusen kakaan ke maurun sak. Pilka palakan mesakin lelel sa kakpwedi. Kasong-song kan kansens wad kan sa kakpwedi puses chokalakaleap. Kamu katin Sewese kit, nang kapal koros mo kamu katin moitong. Kamu koten turn around. Mapilngin south wiatas and lokolok densens wad. Kapal koros megan wado kamu katin wukitala. Puen wiya kamaupat. Sa kaprayang kamu yat kaping. At kasabakalangan ng kamu kaun Jesus. Mawiyat kaun at songkamor. Amen. Amen. Kalangan ng korusya. Kaun ako tiyang kating kapay kichelta o kchay bileo tubana. So to get Bible study clock walu. Kalangan.